Postupio slučaj gdje muž zabranjuje svojoj ženi da se pokrije pod izgovorom, da mu još treba vremena da to u potpunosti prihvati. Jer njegova porodica to ne prihvata. A čeka također da mu se iman poveća da bi to mogao dogoditi. A šta ako mu se iman ne poveća? Šta će onda? Neci iman ne povećava se nikada. I tvoja porodica svaki dan sve gora i žešća i žešća. Šta ćeš onda? Dalje, jel to ima negdje u Kur'anu da je napisano i pokrijte svoje žene kada se ubijedite i kada vam se iman poveća? Tako ajet ide? Ja ne znam. Čitam u Kur'anu. Možda ste vi drugačije razumeli nego ja. Ja ejuhan nebi, kulli benatike, kulli nisaike o benatike o nisai mu'minin, yudnine alejhinne min dželabi bihini. Naređuje uzvišeni Allah tebarak ve ta'ala poslaniku da pokrije svoje žene i žene i svoje kćerke i žene vjernika. Žena nije dužna da se pokori mužu, ne smije se pokoriti, mora staviti hidžab. Taman kad bi se on na glavičke prevrnuo, dužna je da stavi hidžab na glavu, odmah, istog momenta. Ili da ne izlazi iz kuće. Kaže, ja neću iz kuće preko praga preći kućnog da me neko vidi dok ne stavim hidžab. A ti čekaj da ti iman poveća. Braćo moja u šerijetu imaju pravila koja ne možemo mi mijenjati. Znate što možete ženi kazati? Nemoj moliti sad klanjati duha namaz. Idi mi pripremi doručak. Imaš pravo. I ne poslije duha namaz pripremi. Imaš pravo na to. Imaš pravo ženi kazati, ne, danas nećeš kod svoje ići, poslije ti idi sutra. Imaš ženi kazati, ta ti žena ne smije dolaziti u kuću u posjetu. Imaš pravo. Imaš svojoj ženi pravo narediti da pazi i da namaze klanja u prvom vremenu. Jel u redu? Ali nemaš joj pravo reći, sačekaj sa pokrivanjem dok se ja ubijedim. Da ja čekam da se ti ubijediš, a da ja idem u džehennem. Šta ću ja sutra ako ja iziđem na ulicu i na ulice se strovalim, mrtva padnem. I pred Allaha dolazim otkrivena. I u džehennem odem, zbog toga čekaj da se tvoj iman poveća. Čekaj ti da se tvoj iman poveća koliko hoćeš kada si ti u pitanju. A ja ću se pokriti. I dužna je da se pokrije i ne smije mu se pokoriti. I on po šarijetu ne smije joj kazati. I sve više od toga što kaže haramu je i griješenje. Jel u redu? Ovo, braće, mora biti jasno. Ovo muslimanima mora biti jasno. Ako uzmemo vjeru da se mi ubijedimo i da mi sačekamo, da mi shvatimo, da propade to sve. Ti si dužan da ideš naprijed. Žena se pokriva. Budi zahvalan Allahu, ne seđdu mu padni što ima ženu koja hoće da se pokrije. Šta misliš da ima šejtana u kući te iskušava da te oblači mini suknjice i dekoltirano i ovako i onako tijesno i prozirno izlaziti na ulicu i izaziva druge muškarce da raskalašenog ponašanja. Rado bi se, volio bi da se pokrije nego sve što možeš očima pregledati, a nema što. Budi zahvalan da to je blagodati i prihvati je. Da ne bi jednoga dana žalio i patio. Jer, braćo moja, bilo je slučajeva, pazite, slušajte, stvar je opasna. Slučajeva bilo gdje žena hoće da se pokrije. I muž isto tako. Nije vrijeme, pa znate kako porodica, pa moji roditelji, pa ovaj, pa onaj, pa lijevi, svako je prije Allaha azzawajal i njegovih propisa. I onda nakon toga kaže nam dobro. I onda se počne oblačiti kako joj se mili. I onda on prste grize od muke. Sad bi on volio da ona ponovo, ali gotovo je i ona je izgubila volju. To je bila volja, najviše Allah je otvorio srce jedno vrijeme. I ti je spriječio i onda ona nakon toga raskalašena i onda dođe čovjek i kaže šta je rješenje? Znaš šta je rješenje? Rješenje je da ti dođe neko i ti jedan dobar šamar zapali da sjedneš. To je rješenje. Zato što je uzvišeni Allah pokazao svoju blagodat i milost je ukazao i ti je nisi htio prihvatiti. I onda kad ti dođe belaj iskušenje, kaže šta je rješenje? Ništa rješenje nije. Rješenje ti je da je razvedeš i da ostaviš sebi 3 sirote djece i da se tražiš drugu ženu pokrivenu. To je rješenje. Kad nisi htio prihvatiti njenu ponudu. To čovjek ne treba s tim igrati. Zahvali Allahu te barate. I koliko ljudi ima volio da mu se žena pokrije, a ona neće. Trebaš biti sretan za to. Trebaš biti sretan, jer kada žena hoće da se pokrije.